Siyabona sanibhekana lento Sabothi TV le namuhla sibheke izinto eyi-10 sibheke laphana nje ey'ndaweni kakhuzana ngendlela enza ngayo online njengoba kunodondolo olukhulu lapha amandaba ngeyi-15 sibonga kakhulu ukuthi-ke sesiqedile lapho sesilakho umusic njengamanje sobheka ukhuzani-ke nenye i-artist eyi-1 la idlamulenze siyayibheka iy'namba zayo sibone ukuthi iyeza yona kancane kancane Nkosi yami laphana kuma-monthly listeners for the first time ever ngokwazi kwami kuyaqala ukuthi ukhuzana afike ku-600,000 wama-monthly listeners i-list le engeke ize ifakwe-ke le ngoba sekuyaziwa ukuthi ukhuzana usezofika lapha aze ngabonakale khona ngithi phela ama-list ahlala enziwa siwenzele ukuthi agcwaneke acoke ufula acasulwe yena ukhuzana abalandeli bakhe ukukhombisa ukuthi iqhawe lino alikhoni ukwenza izinto lapha online ku-Spotify njengamanje ukwenzile lokho akuna-list ozoyibona uma i-list ingenziwa ingoba kusuke kubona ukuthi hhayi akakangeni ku-top 10 akuhlale kunama-top 10 uma iba khona i-list kuzoba yi-top 6 senizobona-ke nizothi ngasho angikho-ke lapho iy'ngoma njengoba nikinikana laphayana eyi ziyahamba ibheke ku-800,000 Jola nayo ibheke ku-700,000 igqoka kahle isindakudlula ku-500,000 ithanda mawala nayo 470K ngazini sekohlanya 429K nezinye-ke ku-300 zonke lezi niyibonayo from Ngiphuza Kakhulu umshado wamafa Nkengakhuhla Ngibolanga Nyonga Sishaya amadoda ziko-300K well done ma-Blue Nation nani ni-stream-a bani umculo kaKhuzani laphana kumafikizolo-ke la umafikizolo lapho kuthiwa Ngconyoko kuthiwa ingoma yakhe isidlule ku-18 million ama-streams lapha ku-Spotify simbongele kakhulu sithathe simfake nje umafikizolo ukuthi yena naye wenze kahle kakhulu-ke siyambongele lokhu kwenzeke 137 days eyi Nkosi yami akusengisho wa-4 nyaka lo iyasebenza lesi mafikizolo siyibonge ingoma yakhe yaphuma ngeyi-31 mangicabange nga-August if I'm not mistaken if akunjalo ngixole kakhulu ingane zakwethu kodwa-ke ngathi kunjalo kuthiwa uwumuntu ukuthi asheshe kakhulu ukuthi ingoma igijime kangaka udlula wonke ama-genre eniwabonayo ahlale ekelile lapho esimise kabi siyabonga kakhulu mafikizolo masiqhubeka lapha nakukhuzana sibheka umusic wakhe laphana kuma-monthly audience kumbani ku-YouTube enye i-list engeke ize iphume le 2.24 2,240,000 laphana ama-monthly audience i-list engeke ize iphume lezofihlwa ngayo yonke indlela ngoba yini ayimvezi kabi ukhuzana Nkosi yami lokhu ngisho lento le ayimuvezi kabi ukhuzana ayikwazi ukuthi iveze lo list le ivezwa kanjani ngoba ini iphusha i-agenda list esuke iveza onke lama-page nihlala niwabone update izinto laphana amakhulu lapha ku-Facebook angeke nangephutha ayekeni amancane khona ngempela nibona these are serious pitches okumele aphushe i-agenda right no baphusha ukusupport kwabo angeke sithatha sikuveze la abantu abakhona kukhuzana monthly audience 2,240,000 subscribers 301,000 bese iy'ngoma zakhe ihambe kahle ukhuzana manikinikana 2.3 million qoka kahle ithini 1.520 million esithi-ke Jola naye 1.622 million angazi bese ngiyifihlekani laphana right uma siyibheka-ke ezinye iy'ngoma-ke ithi ngasesohlanya 774K ithanda mawala 661K umshado wamafa Ngiphuza Kakhulu Inkinga Kakhuhla noma Inkungu Kakhuhla 556 Sishaya Amadoda 550 Inhlanhla iza nebhadi 551 514 ithini babedlala ngami nezinye-ke ayisekho-ke le ayisabonakale ethena ngisho nangijaji ibikade ku-630,000 sazi ukuthi ivalwe yini nazi engasekugcineni ethena alright sengiyikhohliwe la bengiyikhrimile before ngenzeke ividiyo kodwa ina-382 enye ithi abanye bayaphika 378 354 ngizokushiya kunjalo kuze kufike kugcine ukuthi ngibone lukhulu kunjalo-ke umsebenzi kaKhuzani lapha online besithi nje asiwubheke nje ngane zakwethu ngoba kade sagcina ngobheka iy'namba ukuthi calculate zonke sizolithola isuku kodwa kasazi sokhalkhuletha kanjani njengoba ingasaveli enye ingoma ethi yena ngisho nangijaja kodwa nje zime kanje lapha online nisakahle sodibana nokuzayo sizonitshela-ke ngokunye kwenzeka laphana kuKhuzani nenza kahle kakhulu bafethu enithanda umsebenzi kaKhuzani ninodlala nisakahle siyodibana nokuzayo.